O te fia whaafeilua I atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mā lole fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. I tala tomua, lavea ina mai whanau a o ngā o kilani na leilo loa a o iai le vau. Se fulu ono I le se fulu fitu tau sanga le mātutu o whanau a o ngai toa 5. Na alu la lato malanga I le pō le asunga fua a mata mai piha, ma o leana wha moe moe e te tawana to e fo I ane, I le no foanga e whailoa ia I le awau liana nafi. O le le fo I ane o I lato neina wala awa I loa leo leo I le afiafi, pe tusa leo le afo le ono, ma a mata su e mai ai loa. Mai lea taimi o le afiafi whaato a mau e le te ala I titi o le sifulma le lua I le waweawa ana le ila, mai whaafetai o loo saunga le mu uma. I reporti mai leo leo I le tau nei, e ono iai lava mea whaape tutupu a o iai whanau a o ngai so esu e ngai tua, ma e le o wave tua ia e le ofisa le a o ngā ona o le mea wa tupu. Ua whaavave nei ona ilo e le pule ngā nu o Hawke's Bay le mafua anga nā lai ona lolo vaia wairoa I le vaiaso whaato a umatu. O le wa ato le vaiaso tālua na toe ti ngā ina wairoa ona o lana lava vaitafe, le Wairo River le ana toe lolo vaiai, le whaitau se lau o na fale. O le ana tua I ai le pule nu o wairoa le pule ngā nu ona o le tuwai o na whai o se fuafuanga. E tatalai le ala vai ai whaalua ngā I le sami. Ma oi tu nei wa ngai I ai le ilo ngai le ngata o ta I ala I tatalai, ai whaapele taimi e whai ai. Wa sa wai fo I malitala, o lo o tala noa le pule ngā nuu ma le pule nuu ai maise, o le Minister Emergency Management Mark Mitchell a o whaia le ilo. Wa whai mai ai fo I o le a whaai loa whaalawa I tele mai itua le whaai unga o lea ilo. Ua toe suia le māloma le a whaamuta Unlimited Free Driver License Test Reset po le avanoa lea o loo sa o loto ai pēr tangata. E toe su enga mō laisene avete avale pe a le pasi e au noa ma se tupe totongi. A matamai le aso ngā fua o le vaiaso asau, ona na o le tasi le suenga toe sue po le reset e anga vaai le avete avale. O loo sue le suenga theory po le practical fo I e whai a fua, a o isi uma suenga toe sue e tatau ona totongi. O se suinga wa toe whai ele malo, ona wa avea le whai a fua o suenga toe sue ma whaapungai. Wa pei wa whaafai ngō fie ai pei tai wa tili umi ai ona tatali le toatele mo suenga o laisene avete avale. O le saolotonga o lo iai pia nei na whaia lea le whai ngā malo le leibai le tausanga tāluai. Ina ia whaafai ngō fie ai ona toe suenga o laisene avete avale ma whaamama ai le avenga. Pei tai, wa umi ai nei ona whaatali avanoa mo le toatele fia whaia suenga o laisene avete avale. O se suinga o lo tali le lei LAA, lea o lo pūlea le tele o whale whai suenga. O loo whaawau pēo na whaamawai mai sui o le komiti whaafoia le Kiwi Rail ma ua whaia I le taimi ua whaatalo sangaina I le malo, le tatau o na whaia o suinga. E se mai na whaatonu o le komiti David McLean, le ana mua I whaailoa mai le masina tālu aila na whaamawainga, o le aso ana nafi lea fo ina whaamautino mai ai, wa whaamawai si sui to alua o Ed Sims ma Rachel Penn. O Sims lea lava na umai le vaiaso tālu ai, a o Penn e aloa ia le whaai unga le masina le nei. O ni whaamawainga wa so a o loo whaatali suinga na whaailoa mai le Minister Tupe Nicola Willis o loo sau le malo e whaafou le pūlenga. Ma o ni sau noanga na sau itua I le taimina leanga I le isi wa le Inter-Islander le Aratere. Ai mai le Minister Whela ua inga Simeon Brown e le o fia le malo I le whainga o loo pūle ai a seta a le Kiwi Rail. Ma tala whaaiu, o loo mawhau ma whetu unai le pūlenga nu o Gisborne, beta lia le talo sanga o tu inatu. E whaalea le tanga vai o Palestina I whafoane o lona o fisa tu tonu. O le watu inatu e le tairafiti Stands with Palestine le petition o loo sainia e le lua se lau iwa sfurma le whaatangata e whaatalo sangai lea mata upu. A o fono ai la le pule nganu ua whaalia le pule sili o le pule nganu I tala le Herald. O mata upu whaapea e le whaingo fie ona o le tau mawhai e aua ne ia a fia atufua I whainga whaapolo kiki. O nisi o fina ngalo whaalia, o mata upu nei o mata upu whaavao malo ma o mea nei e patino I le malo o New Zealand. A o whaatali pia la se tali al pule ngā nuu, wa sauno le peresa tene o le local government, Sam Broughton, o mata upu o lo tala noaina, e pa u lava lea I le whaai unga pule ngā nuu taitasi ma whetu una inga I tu o lo ave iei wha mua I totonu o nuu. O Tālala Radio Samoa, manuia le nei aso.